Gelah iteruskan tarikan mergana acara ini. Teman Tuhan, sepak senda i jambur sebaya enda berikan kesehatan membantah. Pertama-tama siamati kami, kalimbubu kami ginting mergape, kalimbubu kami singalau perninin baris mergana. Bagape kalimbubu kami singalau chicken baris mergana bagape sembiring mergana. Lah ketaringan pe puang kalimbubu kami singalau perkembun baris mergana. Ibas kerja sekalian dia pertenah kami krina kalimbubu kami keluarga besar tarikan mergana ngaku kami bahwa kami melala kalau dengan kekurangan ras kesalahan nandangi kami krina kalimbubu kami sekupuang kami baik bas pertenah kami baik bebas pengalong-along kami. Ibas sehingga kalimbubu ras puang kami udah sangkut ukurdu bagaimana dengan kami ngasep rebahansa nanangi kalimbubu kami bagi suku puang kami. Jadi bas paksa bagi peman kami sembuyak kami. Ibas pertenah kami pe ras pengalong-along kami mungkin melala kekurangan. Basina kami minta maaf bandu kami sembuyak kami. Man kalimbubu kami ginting mergana, baris mergana singalau ninin baris mergana singalau chicken bagai pe kembar mergana. Bagai pe kampung kalimbubu kami baris mergana. Bas panggung dukari kalimbubu rebelas kam nandangi kempundu tahpe bre-brendu repedah kam nandangi kempukam anak kami si pejabu kembana. Jadi ibas kekurangan kami harapan kami tama menjuah-juah laman bantah krina. Jadi aku pe labo belum ngerang-ngerana kata enda kata tambahan. Bujur katakan mentuhan ija bas nangke mata orenda banci kita pulung lalit KP abad nabas jamburenda. Maka siamati kami kalimbubu kami krina singalau lemas ginting muntai mergana ras temanus dalanan singalau perninin barus mergana ras sembiring mergana singalau chicken kam barus mergana singalau perkempun barus mergana ginting mergana ras teman lu sidalin krina. Makasih hormati kami orang tua kami. Bagi peras kelangi kami krina anak bro kami sekuana bro menteri. Maka aman bandu bapak kami ras nande kami. Ibas serjabu agi kami putra sekelenda. Enda misi galang na bas tengah jabundu. Basi enda pa nandai sehat kam. Ulah magin enggo telu permen tengah jabundu. Maka managi kami putra rasagi selamat dekku ibas manteki perjabundu simbaru. Ya jumpa anak di laki anak di beru toto kalimbubu ta kari krina manbandu. Maka aku bas waris sendah managi kami aku meriah kelukur kugi sebabna sangendai aku lewat simpang lomantinada kutukur dukundu ningku bagenda ngit kaman agingku ningku tapi dibatang izinkan cakapku waktu kusiai sendah ngodungi adat luar sagingku cukup meriah kalau kuakap entah uga kinah ndai aku pe bagi nyeletuk cakap kunang dangi kam padahal aku dengar jumpa ras kam rebinaga duku kutukur dukun doh ndai begah ndai meningku ngit kaman agingku enda kam jadi peraginku tengah jabu kami bapakku si nomor 2 sintua Tanjung Timur panguda singuda berarti kam go jadi kembrahan gersang mergana. Jadi mandi bata be kuatakan bujur jawabna warisi sendah
kai cakap kunang dangi kam lagi. Maka putra buru ginting lagi nih, kakakmu pun buru ginting. Jadi buru ginting ini merepet. Tapi luar biasa, kam kalimbu kami ginting mergana. Adi gintingnya indah, biar kalangan turangna. Jadi KIP pengerana agi indah pagi, lapalah kau tersinggung. Adi buru ginting, jai cakap kena jai benai, merepetna seri aras perkelengna. Bagai adi buru ginting, nandai ita buru ginting, nandai ita indah buru barus, indah buru kabupaten, ngolengkap krina. Maka Emia kalimbu kami, mungkin aku sintu anak bapa, ya bagi kalimbu kami kembaran mergana, aku nengalong-ngalau tamu tua. Jadi ndas kendai kerajangan lu, kami singalau perninin, jakondai nindu, aku nengalong-ngalau tamu. Ulah sering Tanjung Timur, Tanjung Pampu, Jung Serdang, krina sering kami. Ulah ketik ukur lu. Endamia, endam putra nendun terem na keluarga sireh, maka dekku tutu sir jabu, ya, pesan arah abang. Mungkin enda kata tambahan rasaku, apa yang dengar kita sinambah Isya. Hidup Buru Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jenda aku ngerana khusus ban pengantin. Selamatkan menempuh hidup baru. Jumpa anak laki anak diberu. Jumpa rezeki si simpar. Mankila Rahbibi, selamatkan pejabukan adik kami. Sekalian dah, gue jumpa Bali Beruta. Jadi ke depannya gegehi encari, hemat pangkal kaya, dan kadai-kadai tasirhei, Nina Bapa Ginting Mergana, simpar rezekina. Sendah kam dat kehamatan ke depanna pagi isai singundang kam hamatin duka kerina. Adi menurut kakak rehbuaina kita nahi kade-kade, rehbuaina rezeki di bata, rehbuaina utang, rehbuaina rezeki. Jadi ya seimbang. Jadi kata indah kata tambahan, jasalahna minta maaf aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.